Mana ushobora byose, Père de miséricorde data w'imbabazi n'Imana itanga et ihumure Dieu rya de bose, toute consolation. wowe uri nyir'ibihe Toi qui es le n'ibihe maître byose, des temps et des circonstances, mucamanza le utabera juge n'umwami w'amahoro, et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de turagushimira vie impano et élevons vers y'ubugingo toi kandi une turakwegereza même prière isengesho au-delà de rimwe nos langues, de nos histoires et de nos rirenga indimi intérêts. zacu, amateka yacu Partant de n'inyungu cette zacu. considération, nous nous appuyons sur cette parole qui duhereye vient de ku l'Évangile ijambo selon Matthieu ry'ivanjiri nk'uko au ryanditswe chapitre 5, na Matayo verset 9. mu gice cya gatanu Heureux umurongo wa ceux qui cyenda. procurent la paix, Hahirwa car ils seront abaharanira amahoro, appelés fils de Dieu. kuko bazitwa abana b'Imana. Aujourd'hui, uyu Seigneur, munsi mwami, fais de nous des tugira artisans abakozi de réconciliation. ubwiyunge, Là où la méfiance a fermé la route, tuzerenana twafunze là où inzira, l'orgueil aho a twafunze dressé des ahitira murs, umuhanda nyabagendwa, apprends-nous à aho bâtir des ubwibone ponts. bwubatse inkuta, Là où twigishe l'histoire a kubaka laissé des blessures, ikiraro ibiraro, suscite des gestes de aho guérison. amateka Et nous voici en ta yasize présence, ibikomere, hatewe ibikorwa engageant byo nos gukiza. cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, duhaze imbere afin yawe, que règne la paix et la dutunge justice, imitima yacu la droiture n'ubuzima et la bwacu liberté, mu guharanira la ubwiyunge sécurité hagati et la y'abantu dignité n'ibihugu, partout dans le monde. kugira ngo amahoro n'ubutabera Affermis en nous biganze, cette conviction ubunyangamugayo plus n'ubwisanzure forte byimakazwe, que nos différences umutekano culturelles n'icyubahiro cya muntu byubahwe et la hose diversité ku de isi. nos traditions religieuses. Il existe en komeza chaque être muri humain twe iryo hame une rikomeye lueur intérieure riruta itandukaniro une étincelle ry'imico divine n'ubwinshi qui fonde bw'imigenzo notre y'amadini, consacre notre kuko dignité, muri twe buri appelle muntu de nous hari le urumuri respect. rw'imbere. Ikibatsi Bénis, cy'Imana Seigneur, gishyira agaciro ku buzima chacun des bwacu, chefs d'État et de gouvernement kiduha ici icyubahiro rassemblés. kandi kikadusaba kubahana. Donne à chacun Mwami, un cœur umugisha abakuru humble, b'ibihugu une n'abayobozi parole juste, bahurira une hano, main ferme, baha umutima afin que l'autorité wicisha qu'il bugufi, exerce ijambo riboneye serve la n'ukuboko paix et la gukomeye, dignité humaine. kugira ngo ubuyobozi bwabo Seigneur, buharanire amahoro n'icyubahiro cyacu. nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont turakwegereza pas dans cette salle, kandi mwami, mais abari qui hanze vivent y'aha affligés, hantu babe bafite les victimes des intimba, kandi de la violence, Mana nyagasani ushobora du byose, terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants abazize privés d'avenir intambara, par la misère, urugomo, impunzi les n'abimuwe hommes ku et les ngufu, femmes abana bambuwe ejo par hazaza l'injustice bafite et ubukene, les inégalités. abagabo n'abagore Que leur barengagijwe visage n'akarengane et leurs larmes soient pour ubahe nous un appel kwihangana, permanent isura zabo à des n'amarira politiques yabo courageuses de biduhoremo réconciliation, urwibutso à des gestes rutwibutsa concrets gushyiraho de politike justice z'ubwiyunge et zifite d'équité, ubutwari, et à gufata des choix ingamba responsables zifatika z'ubutabera qui préservent la vie, n'uburinganire, des no guhitamo rangs, icyubahiro l'espérance possible. cyo kubaha ubuzima kandi gitanga icyizere. Dieu de paix, Mana y'amahoro, Fais de ce déjeuner de tugire prière isengesho plus ntiribe qu'un umuhango rituel gusa, protocolaire. ahubwo ribe isoko y'imyanzuro Que ce mishya temps de mu mutima prière wacu, ituwe fasse naître twese en na buri chacun wese de ku nous giti cye, na hamwe des mu engagements bushobozi, sincères, ubutwari n'ubufatanye mu guhangana afin n'ibibazo bikomeye qu'individuellement isi et ihura nabyo. collectivement, nous sachions Dusabe répondre iringiri mu izina avec rya Yesu lucidité, Kristu, courage umwami et wacu solidarité n'umukiza ukomeye, aux défis qui se umwami dressent w'amahoro. devant l'humanité. Nous Amina. te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Uyu ni Perezida Kisekedi Chirombo. Aha rero ni mu isengesho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasenze aratakamba ndetse agaragariza Imana ibyo akeneye. Hagati aho rero tugiye gukomeza n'aya makuru tubabwira ko kugeza ubu ngubu Union Africaine yamaze kwamagana bikomeye igitero cy'ama 23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe watangaje ko wamaganye ibitero bya drone umutwe wa EFUS uheruka kugaba ku kibuga cy'indege cya Kisangani, usaba uriya mutwe guhita uhagarika imirwano byihuse. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ikibuga cy'indege cya Banga Boko giherereye mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani
cyagabweho igitero na drone. umutwe wa FUC wiganze ko ari wo kirasheho unasenya ikigo cy'ingabo za leta zifashishaga mu kugaba ibitero za drone mu duce igenzura. Union Africaine mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu yavuze ko perezida wa komisiyo Mohamed Ali Youssef agaragaza impungenge nyinshi ndetse akamagana yivuye inyuma igitero cya drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kiriya gitero kuba cyaragabwe ku kibuga cy'indege giherereye rwagati mu mujyi kikanashyira mu kaga abaturage b'abasivili bigize kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivili n'abarwanyi. Inganiko y'iki gitero ni ukwigengesera gukwiye. Union Africaine iravuga ko igihe nta bimenyetso bifatika byemeza ko kiriya kigamije intego ya gisirikare gusa, ikibuga cyarashweho gikomeza gufatwa nk'icy'abasivili, bityo kikagenerwa uburinzi bwuzuye hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Perezida wa komisiyo ya Union Africaine kandi yavuze ko igitero AFC M23 yagabye kwa kiriya kibuga ari igikorwa cy'iterabwoba. Uyu mugabo yashimangiye ko imitwe yitwaje intwaro itari iya leta idashobora gushimangira ku mpamvu za politiki z'umutekano cyangwa se za gisirikare ngo igire icyo yitwaza ishyigikira ibikorwa bigamije cyangwa se bishyira mu kaga abasivili ndetse n'ibikorwa remezo byabo. Yunzemo ati ibyo bikorwa kandi bishobora gutuma ababigizemo uruhare ku giti cyabo n'abatera inkunga babiryozwa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Youssef yaburiye kwagura imirwano ikagera mu mujyi iri kure y'imbibi z'imirwano ari ikintu gikomeye gituma amakimbirane arushaho gukaza umurego kandi bigashyira mu kaga gakomeye umutekano w'igihugu n'uw'akarere ndetse n'imimerere y'ubutabazi isanzwe ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo yasabye AFC ati guhagarika bwangu imirwano yose, kureka gukoresha uburyo n'inzira z'intambara zidatoranya no kubahiriza byimazeyo inshingano zemewe ku rwego rw'imbaraga ziri gukorwa ziganjemo amahoro. Yasabye kandi impande zose bireba gutangira nta gutinda kandi mu bwizigame gushyira mu bikorwa byuzuye by'amasezerano yaduha nk'inshingano y'ingenzi y'agahenge karambye, kugabanya amakimbirane no gusubira mu biganiro za politike. Union Africaine yashimangiye ko itazatezuka kurengera ubusugire ubumwe n'ubudahangarwa bw'imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bivuga mu gero ko Informa Safari tubwira ko ama 23 yari yarenzeho bakiribaho gatoya. Yego. Ubwo rero iyo comeback yabayeho, ubwo rumva no gusubiraho inyuma ho gatoya, ariko no kujya kwivuna umwanzi muri za nyungu aho bagabyeho ibitero. Bivuga ko ari abagenda bashaka kongera kwigaragaza no guca intege AFC nyine kugira ngo bongere bagirirwe icyizere. Ariko magingo aya nakubwira yuko ku mupaka, haba ku mupaka wa Gatumba ndetse no ku mupaka wa Kavimvira, ubu kontrole yose ni M23 ziri kuyikora, abitse nuko hakomeje kugenda haba ibikorwa bikomeye cyane bigaragaza ko abasirikare ba AFC bageze muri biriya bice kubera abasirikare bamwe na bamwe bari batangiye guhundisha zimwe mu ntwaro, aho bivugwa ko ndetse binemezwa neza ko hari imodoka ebyiri zari zitwaye ibikompora n'ibikoresho bimwe na bimwe bashaka kubyambutsa i Burundi, bityo abasirikare bakaza aho baherereye magingo aya bakaza kubibambura. Urumva ko n'ubundi M23 isa nkaho ishaka kugotera hamwe muri bano basirikare binjiye mu mujyi wa Uvira, ndetse ubona ko ubwoba bwabatashye gusubira inyuma berekeza kuri ile axe ya Tanganyika Baraka. Basa naho bafite ubwoba ko M23 ishobora kubonaho yahinjira ariho yabategeye, ukaba ubona ko n'ubundi abasirikare basa nkaho bakomeje kwirindira mu mujyi, bisa nkaho byagoranye magingo aya. Yego, kugeza ubu kubirebana n'impinduka mu micungire n'umutekano byatangiye kugaragara ryari, ni igihe kidasanzwe kiri gukorwa kugeza ubu? Magingo aya byatangiye n'ubundi ku musibe ejo, aho abapolisi bari bakuwe mu mujyi bongeye kugarurwa, ndetse bakongeramo abasirikare bacunga umutekano. Bigaragaza neza ko
hari ikibazo gikomeye cyo ku rwego rwo hejuru cy'uko abari bafite urwikano ko n'ubundi nta 23 yakwinjira mu mujyi, bisa nkaho bagira ubwoba, umutekano barawukaza, ariko bafite ubwoba n'ubundi byaberaga mu mujyi, aho abararaga paratuyi babandi bacunga umutekano w'ijoro bakundaga gusanga harimo abenshi bapfuye, bityo bakavuga ko nta 23 isa nkaho yari yahinjiriye ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero kuva no ku munsi w'ejo nabwo deployment zarakozwe, ubwo ni ku itariki n'ubundi ya 3, ubwo ni kuva ku itariki ya 2 nubwo batangiye kugira urwikango, noneho ku itariki ya 3 bongeramo abasirikare nyine kugira ngo baze barebe uburyo ki barinda umutekano. Ariko magingo aya byagaragaye byatangiye mu ijoro ry'umugoroba, aho aba FDNB ndetse n'abacancuro bamwe bashatse guhungisha bimwe mu bikoresho bari bazanye muri uno mujyi wa Uvira. Abasanga rero abasirikare bikekwa ko ari aba AFC, kuko ndumva nta bandi batangira iri FDNB ndetse n'aba bacancuro n'ibikoresho bashakaga kwambutsa bashaka kubijyana nyine mu Burundi. Ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye, ubona yuko bitari koroha. AFC ishobora kuba ariyo yihishe inyuma y'ibyo kuba bagotagota abasirikare bo muri bino bice, kuko bivugwa ko havumbuwe yuko n'ubundi AFC icyo ishaka ari ukubagabaho ibitero bakabambura ibikoresho bafite. Bivugwa ko hano hantu muri ibi bice harimo ibikoresho byinshi byaba FDNB, kubera yuko babibahaye, ndetse na Kisekedi akaba yarazanye ibikoresho bigezweho, bikaba bivugwa ko n'ubundi AFC ishaka kuba yabibaka. Yego, ni mu gihe rero Bwana Safari hari n'andi makuru n'ubundi akomeje kugenda avugwa muri teritwari ya Fizi, nayo namaze kwakira uranyemeranya abwira abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana no ku zindi akisi tubwira nandi. Yego, aho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa 3 ku igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 2026 abarwanya umutwe wa twirwaneho bafatanyije n'ihuriro AFC bongeye rero kuba barwana bashaka kwigarura Poezero, agace gaherereye muri teritwari ya Fizi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi bwaha ndetse no muri societe civile aravuga ko imirwano ikomeye ikomeje kugaragara mu bice bya Poezero, ahamaze iminsi yagenzurwa na FARDC. Abaturage bo muri aka gace baravuga ko imirwano yateje ubwoba n'ihungabana rikomeye, bituma bahunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'aho atekanye kurushaho. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse. Ariyo makuru y'ibanze yemeza ko hari igihombo mu bikoresho bya gisirikare cyagaragaye. Societe civile muri teritwari ya Fizi irasaba leta ya Kongo n'inzego z'umutekano kongera imbaraga no kurinda abasivili, kuko aka gace gakomeje kuba indiri y'imirwano isubiranamo kenshi hagati y'impande zihanganye. Ku ruhande rwa FARDC nta tangazo rirashyirwa ahagaragara rigaragaza ibyabaye, ariko kuri gwari nuko umutekano wo wahungabanye. Ngewe ngukorera Bwana Safari tujyane ku index naho utubwire. Maginga ya rero ko n'ubundi no mirwano ndetse yakomeje kubera hano za Runingo hatakaje abasirikare benshi b'abawazarendo, bigaragaza ko bashaka kugaragaza icyizere kuri leta isa nkaho yabaheje mu mirwano ikomeje kuhabera. Ubona yuko abawazarendo bakomeje kugenda bishora kuri AFC, bityo bagatakaza abasirikare batari bake. Nibyo, ariko tuvuye hano n'ubundi muri Sud Kivu twanyarukira muri Nord Kivu, aho imirwano ikomeje kuba ndetse ubona ko byahinduye isura muri bino bice bya Nord Kivu, cyane cyane muri teritwari ya Walikale, aho ubona yuko uko byagenda kose nyuma y'aho AFC yigaruriye muri bino bice biri muri grupoma ya Gisimba, navuga ko nk'agace ka Samambo, za Karenge na za Gasopo, ubona yuko imirwano isa nkaho yubuye, ndetse bigaragaza impinduka kuba nuza umugaba mukuru wungirije w'ingabo za gisirikare Jacques Charigonza ashobora kuba aje muri operasiyo n'ubundi zikomeye, kuko kuva yahagera ndetse atangira akazi ubona ko hakomeje kugenda hagabwa ibitero bikomeye, kandi
mu bice bigiye bitandukanye, aho nakubwira hano muri Warikare ndetse no hano no muri gace ka Rucuro, ubona ko bisa nkaho bitoroshye hano muri Rucuro zabwite kuva mu gitondo kugeza amagingo aya mu gace n'ubundi ka Kivoma ndetse na Kanyangahe. Urabona ko imirwano ikomeje, ubona yuko ibintu byahinduye isura. Guverinoma y'Kinshasa ubona ko ifite gahunda ikomeye yo kugaba ibitero noneho simusiga, abitewe n'ibikomeje kugenda bigaragarira ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, naho kubirebana na deployment yo kugeza ubu bihagaze gute? Nibe bice bwana Safari watubwira bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare benshi bitandukanye na mbere? Amaginga ya igice gisa nkaho kiranzweho cyane n'ubundi ni igice cya Kivu, aho maginga ya cyane igihugu kiri kwikubitiro ari aba CDF ndetse bamwe mu baturage nabashije kuvugana nabo bambwiye yuko hari ukwiyunga gukomeye kw'ababembe n'ubundi n'ingabo za CDF. Bivugwa ko mu gihugu cya Tanzania naho harimo abo mu bwoko bw'ababembe, bivugwa ko bashaka kuza n'ubundi gukora ama operation muri la territoire ya Fizi, bigaragaza neza ko abakidege icyabazanye ngari ukwihorera gukomeye ku rwego rwo hejuru. Uko kwifatanya kwabo haba hari icyo kuragiraho kugeza ubu? Maginga ya urabona n'ubundi abasirikare bakomeje kugenda, urumva ntabwo baraciga mapu, urumva wenda uko byagenda kose bishoboka kuba n'ubundi KDF yaje umugambi wayizanye itari yawo gerageza kuwushyira mu bikorwa, nubwo bitari buyorohere bitewe n'uburyo deployment kuri kote ya AFC biragaragara mu rwa mbere. AFC yakora deployment ikomeye ku rwego rwo hejuru kuva imirwano yatangira muri kano gace ka Kidekiro. Yego, kubirebana na abacanshuro kugeza ubu biravuze, ari maze iminsi bivuga ko mu Minembwe bahageze ku bwinshi. Bo bahagaze gute? Update zabo ni izihe Safari? Abacanshuro n'ubundi nakubwira yuko hari mu Minembwe abawaza rero bavuyemo, bahashyize abasirikare bakomeye. Urumva abacanshuro nibo bari gutega imitego, nyuma yaho n'ubundi bigaragaye ko ikoranabuhanga rihagurutsa drone ndetse n'indege z'intambara bisa nkaho byinjiriwe, rikaba bitari kugira kuva ku itariki ebyiri. Nakubwira ko ibitero bya drone ndetse n'indege z'intambara bitari kongera guhaguruka bya FARDC, aho aribyo bakoreshaga. Urumva abacanshuro n'ubundi baje kugira ngo batege imitego yo guhashya umwanzi, ndetse urumva barasa nkaho bakomeje akazi nyine muri biriya bice bya Fizi. Ariko nakubwira ko umujyi wa Uvira bo bashaka kuba bawuvamo bitewe n'igitutu gikomeye bafite gishobora kubashyira mu kaga, ndetse ku ikubitiro urabona ko AFC isa nkaho yabakumiriye kuva mu mujyi wa Uvira, aho bafunze kuri Gatumba ku boda ndetse na Kavimvira boda. Ubona yuko n'ubundi AFC isa nkaho yabahagurukiye. Ntabwo umuntu yari yamenya ikiri gukurikira, ariko abacanshuro bari kugaragara ku bwinshi muri ibi bice, ndetse no mu Minembwe bakomeje kwirundayo, bitewe n'uko urugamba ruri mu Minembwe ruteye ubwoba, uretse ko bitewe n'uko AFC yashyizeyo abasirikare beza baba special force bakomeje gufatanya n'abajenerali Sematama nabo batoroshye bazi biriya bice, bakomeje guhashya umwanzi mu bice bigiye bitandukanye birimo imirwano, aho n'ubundi ubona ko ahakomeje kwibasirwa ari ibice bino bya Minembwe, za Kuwezero, za Rugezi, za Rwicamuku ndetse na Mikenke, aho umutekano uracyahari bitewe n'uko AFC ari iri kubagenzurira umutekano. Ariko urabona ko bashaka kugaba ibitero muri ibi bice kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano muri ibi bice, ndetse no kwigarurira Kuwezero yabaye sibaniro kuva ku itariki 29. Yego, tumaze iminsi twumva amakuru ko coalition ya FARDC ishaka kwisubiza umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu operasiyo zose zihagaze zite muri ibyo bice? Ibyo byakozwe n'ubundi n'abawazarendo muri biriya bice n'ubundi bya Kavumu. Yego,
ariko ni ibitero bitari bikanganye. Ikindi ni aba FDLR bafatiwe n'ubundi mu mujyi wa Bukavu mu rwego rw'ubutasi, ariko mu bigaragara urabona ko ibi byose nta kintu byigeze bitanga kabisa. ari gukurikiraho icyo ubwo amagingaya. Niyo mpamvu ndi kukubwira ni AFC yakoze deployment mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bikomeza no gukomeza kubaka ubwirinzi aho ahari ibirindiro byawo. Nakubwira ko ahantu hose hari ibirindiro bya AFC ubwirinzi babukajije. reka tugane ku musozo, tubwire wenda utuntu n'utundi mu byo tutaba twibutse kukubaza. Ikintu gikomeye cyane ni ikubitwa ry'abasirikare n'ubundi ubona ko bashaka gukora agashya gakomeye muri biriya bice. Ubona yuko n'ubundi basa nk'aho bazuye umugara ku rwego rwo hejuru, aho abasirikare bakomeje kugenda bashaka kuba bahunga berekeza i Bujumbura. Niko gashya gasa nk'aho gafite ubwikango kuri Croatia ihanganye na AFC. Yego Safari, reka dusoreze ngaha, tugushimire cyane. Yego nawe ndabashimiye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, aho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.